Još jedna uzbudljiva utakmica, ali ekipa Vijene sada na našim turnirima, ekipa Crne Strele došla je do veoma ubedljive pobjede protiv ekipe Muzik MTS-a, obezbedili sebi prvo mesto u grupi, a sa moje leve strane sagovornik, sa kime mislim da bih mogao na srpskom čak i da imam intervju, ispoštovali smo i kolege i Kaltenbrunera i Zunela, naravno na engleskom, čak i po koju smo smislili na nemačkom, ali sa našim sagovornikom Enisom Muratijem ćemo na srpskom. Enise, svaka čast, velika pobjeda. Reci mi ukratko, prvi put si kod nas na turnirima, hvala što ste došli svi i ukratko utisci o turniru i o samom meču. Pa evo, probat ću na srpskom, nadam se da će mi srpski biti dovoljno dobar za ovaj intervju. Hvala na pozivu, drago nam je da smo tu. Tim Vijena ili tako reći reprezentacija Austrije je na pripremama za olimpijske igre i ovo je odlična šansa za nas da se uigramo. Kako igrate za sad? Igrate s 3 igrača, malo je naporno, kako izdržavate? Pa regeneracija, malo odmor, mislim, dobro je za nas trojicu što nas je samo troje zbog kondicije, jer smo tek počeli da treniramo, tako da sve super. Utisci možda do kraja, vi ste za sada prvi favoriti na našim turnirima, možda da odmenite snage u finalu sa vašim sparing partnerima, ekipom Belih Strela. Pa ne znam, vidjet ćemo, ima dosta da se igra, nas je troje, vidjet ćemo koliko će snaga da nas služi, daj Bože da nas posluži do kraja, pa neka bolji pobedi. Naravno, hvala ti puno, još jednom nam je drago što ste tu. To je bio, poštovani gledalci, Enis Murati, igrač ekipe Vijene, oni su prošli s prvog mjesta u četvrtfinale. Nas očekuje potpuni rasplet grupe B između ekipe Belih Strela, njihovih sparing partnera i ekipe Krajčinović Transdo, koja se danas zove ekipa Sombor Jokera, odnosno inicijalna ekipa Sombor Jokera.